ntago bashaka ko wiga. Unajua maadui zako hawapendi uende mbele, lakini Yesu amesema ariko Yesu aravuze mutafunguliwa leo. Mungu akisema mutawekwa huru. Penda Mungu kwa roho yako yote, mutawekwa huru maisha yako. Sifa kwa Bwana Yesu. Na baki na dakika 5. Nikwambie neno fupi. Farao akawa na moyo mgumu. Farao umutima we arawukomeza, lakini Mungu akaleta mapigo. Ariko Imana izana ibimenyetso, na pigo la 10, ibimenyetso 10. Kila mzaliwa wa kwanza wa Misri, ndetse cyanyuma buri mfura yose mu Misiri akafariki, irapfa. Kilio inchi mzima, igihugu cyose kirarira. Farao akaruhusu mwende. Farao arekura Abisirayeli baragenda. Wana wa Israeli wakaenda na kila kitu chao. Abana ba Israeli bajana n'ikintu cyabo cyose. Walipofika mjangwa, ubwo bageraga mu butayu, Farao akawafuatilia. Farao arabakurikirana. Nataka nikwambie, aragira ngo akubwire, kuna mtu anakufuatilia wewe, umuntu ugukurikirana, ya kwamba usiendelee, kugira ngo udakomeza imbere. Ujue ya kwamba mwisho wa maisha yake inafika. Ariko umenye neza ko gusoza kubuzima bwe ni none. Bale walisema hutafanyikiwa, harabavuze ngo nakuzahirwa, wao njoo watapata esheki. Abo ngabo nibo bazahomba. Wale walisema hautaolewa, abo ngabo bavuze ngo nakuzashaka, wao njoo hawataolewa. Abo ngabo nibo batazashaka. Mabaya wanaokupangia, abo ngabo imigambi bari kugutegurira, itawapata wao wenyewe. Nibizabageraho. Ukiona mtu anakufuatilia sana, nubona umuntu agukurikirana cyane, elewa kwamba anataka angamia. Umva neza karusobanukirwe neza kari ugomba kugwa. Biblia inasema, Biblia iravuga, silaha itakayoinuka juu yako, intwaro izaguhagurukira, haitafanyikiwa. ntabwo izahirwa. Na wana wa Israeli, n'abana ba Isirayeli walipofika mbele ya bahari ya Shamu, ubwo bageraga mbere y'inyanja itukura, mbele ya bahari ya Shamu, imbere y'inyanja itukura hakuna njia, nta nzira yari hari. wa Misri nyuma yao, Abanyamisiri bari nyuma yao, ngambo na ngambo milima, impande zabo hari imirima n'imisozi. Wakamgeukia Musa, barendukira Musa. Mose, kwa nini umetuleta huku? kubera iki watuzanye ahangaha? Tukie kufia mwa hii jangwa. Tuwabaye twagapfire mu butayu. Unajua kuongoza watu haiko vyepesi. Urabizi ko ari ibintu babaje kuyobora abantu badafite kwizera. Watu tunawaongoza mfuate Yesu, abantu tubayobora mu gukurikira Yesu, lakini shetani anawafutia kwa mabaya. Ariko Yesu alimini Satani bagamagara kujya gukora ibibi. Wanakuambia acha uzinifu, barakubwira ngo reka ubusambanyi. Shetani anakuletea roho ya uzinifu. Satani akakuzanira umwuka w'ubusambanyi. Shetani hawezi kufurahia, Satani ntabwo ashobora kwishima uikale kwa Mungu. iyo wicaye ku Mana. Ndio sababu anakufuatilia. Iyo mambo gukurikira. Na wapatia viongozi pole wa baba, akabaha abashumba boroshe cyane. Mungu awatie nguvu. Imana ibahimbara. Kuongoza hawa watu wote si vyepesi. Kuyobora bano bantu ntabwo ari ibintu byoroshye. Inaomba uvumilivu sana, abisaba kwihangana gukomeye, inaomba hekima sana, bisaba ubwenge bukomeye. Ndio maana haiko vile shie tunaonaka, niyo mpamvu twebwe tureba, ndio vile wachungaji wanaonaka. Niyo mpamvu niko abashumba bari. Wakristo wanaweza penda warukeruke wapige mimiziki sana, Abakristo bashobora kunezerwa bakabyina, lakini kiongozi anajua kuna hatari kupiga miziki sana. Ariko umuyobozi akabizi ko hari ikibazo kiri imbere. Mpunguzi mwenye hajua atasema mchungaji haiko tena kiro. Utabizi azaba ngo umushumba ntago ari mu mwuka. Yeye anaona kwenye wewe uyaona. We arareba huwa utareba. Itika bakuongoze, ndetse wowe tegereza kuyobore. Mungu anaongea na kiongozi, kubera ko Imana ivugana n'umuyobozi, na kiongozi anaongea na watu, n'umuyobozi akavugana n'abantu. Wana wa Israeli, abana ba Isirayeli wanamwambia Musa, babwira Mose, sungiacha tukufie Misri, wakabayibora turetse tugapfira mu butayu. Sipalikuwa na makaburi bangetuzika hapo, ko hari imva zo kudushinguriramo. Hapana kukumbuka Misri, ndetse nago dukwiye kwibuka mu Misiri. Mtoto wa restoration, bana ba restoration, hapana kukumbuka mabaya ulitoka. Dukwiye kwibuka inyuma byahise. Kanaani kuna maziwa na asali. Kanaani hari ibyiza. Kanaani kuna maziwa na asali. Kanaani hari amata n'ubuki. Usikumbuke Misri tena. Wibuke Misiri. Jangwa yenye uko napitia, ibibazo urigura nabyo, mateso uko napitia, namba rugura nazo, ni njia ya kukufikisha Kanaani. Ni inzira yo kukugeza Kanaani. Mungu aliwaambia wataenda Kanaani, Imana yabwiye ngo bazaji Kanaani, lakini hakuambia mateso ya mjangwa. Ariko ntago yabwiye ibibazo bazahura nabyo. Mjangwa muna nyoka za sumu, ndetse ntago yabwiye ko mu butayu wari mjangwa muna njaa,
mu butayu hari inzara, mu jangwa muna magonjwa, mu butayu hari indwara, lakini Biblia inasema avumiliaye hadi mwisho ariko biravuga ngo uyangana kujya kumeruka ndiye atakayeokolewa. ni uzakizwa. Kila mwatavumilia hapa ku Buri restoration, wese uzihangana muri restoration, muujiza wako unakuja. igitangaza kiraje. Tumika kazi kwa moyo, Wekoreye Imana uyangane, omba kwa moyo, kwisenga kuwa uyangane, mwaminifu. wizere. Mwaka huu tunaenda kumaliza, Umwaka tujye gusoza, bado neema ya Mungu ingaliko. ari ubuntu bw'Imana buhari. 2026 2026 mutafika pale, uzagera, mutafika pale, uzagera, mutafika pale. uzagera. Mateso ya hii mwaka Ibibazo by'uyu mwaka Mungu atakuvukisha hayo, Imana izabikwambutsa utaingia mu 2026. kugira ngo winjire mu 2026. Tutaonana kwa majaliwa ya Bwana. Uzabonana kubera ubuntu bw'Imana. Usiogope, Nutinye, Bwana atakulinda. Imana izakurinda. Usiogope, Nutinye, Bwana atakupigania. Imana izakurwanirira. Mungu abariki neno lake Imana ibahe umugisha. jioni ya leo. Mugoroba none. Amen. Amen.